kuyabanda kuyatonya ayisekho lento ethi shipoposhi lalela ngiyawuvala lo mcimbi lo closing it out nina nisahlwanyele nisafuna ukuhlwanyelisa lapho I'm closing it my sister my brother makuthi ujola nomuntu oyibhuli noma umuntu ongasamthandi noma umuntu obona ngathi usekujikele khuluma nami nihlukane ngizonisiza angisabi umuntu umlomo ongathethi imanga lona into mase ngithi siyayenza bengingekho ngisezweni laseMozambique ngiyobasiza nakhona ngoba bese khona ngathi sebeya misbehave lawo ma episode ngeke ngiwafake la azodlala kwi channel yami yaseMozambique. As we are growing, Gadala Mzansi, it's Bibli King. Make sure that if you have a problem, please don't hesitate. Ukhulume nami ungaze uyithole ususenkingeni noma ningaze niyithole senivulelana ama court case ngenxa yokuthi nihlulwa into engakhulumi, nihlulwa ukuhlukana. Hlukanani Mzansi, niyafebelana vele. Ubufebe buningi ngibonile mina yikho nginisiza ngithi hlukanani. I love you so much and welcome to my #1 show Angisakufuni. Bamba moye. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolulu, Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! What made you go to It's raining lemons. It's sour. Kwelika mthaniya bafethu. Cishe ngathi kwelika ngwane. Bengiseswatini recently ngiye kwi bushfire. What a nice experience. Thank you so much Swaziland for accommodating us. As you know, we dominate the event. We dominate it, and which is good because we are bringing umnotho ezweni likababe. So we are happy. Thank you so much. Bushfire. But today we are within, as you all know, this is Angisakufuni, King Ginger Gama bafowethu, the only guy owaba nesibindi esuke emakhaya eGingindlovu emabhokweni. Wavuka ekseni wathi, what's up guys? Today I want to show you how I start my day using Pocket Broker. Only takes few minutes and I can trade from anywhere using my phone or my laptop. Right now I'm looking at the market and placing the trade. The platform is simple to use. Even if you are still learning, it offers trading signals, indicators, educational material, and a community where traders share ideas and strategies. And there we go, successful trade. That's what I like about Pocket Broker. Everything is fast, straightforward, and available wherever I am. Plus, there is 24/7 support if you need help. Another feature I recommend, it's a Pocket Broker Telegram community. You'll find useful trading tips, updates, and insights from other traders to help you improve your skills. If you like to check it out for yourself, use my promo code Ginger June 3 when signing up. Remember, that's Ginger June 3. The code is also on the screen right now. Mama, sengifuna ukuyosiza abantu eGoli. Wavuka wayothenga iCamera, wathenga iMic, wavula uhlelo ekuthiwa Angisakufuni la abanquma khona nje Slaughterhouse. My brother unenkinga, ufonele umfana oqazulula inkinga ukuthi ucela msize. Ithi ngisondeza umfowethu bafethu sisize istory sakho sisamba kanjani. My brother, awuze ngapha. Bathi slaughter chair. Lumthala. Phela Ginger. Uyaphila mnaka? Ngiyaphila kunjani futhi? Sho mfowethu. Ungabi awunali iphutha mawungathi kumina ngiyinkosi nami eyayibhaqile
ngibhace ngapha nami kweleka baba ngilindele ubukhosi bami uKing Ginger lona mfethu igama ubani Brian. Brian mfethu usibhalelile but ngifuna ukuthi nabantu mfethu kube uwe mfethu obachazelayo ukuthi why ulana and why udinga usizo lethu umjolo kwenzani. Hey, King Ginger umjolo yanginyisa man. Hey. Yanginyisa umjolo man. Hey. Nemedi man, hey, yazi ngilo ngibhekile man. Hey, usakangichangeele yabona. Ngichangeele imedi yami. Yabona ngathi kunebhari nje ngibhayizisayo. Sengibhekile man. Countless times ngithola. And manje mangiringa naye. Hey. Drama queen man, ikati yabona. Yaphakama lo muntu lona yabona. Hayi manje ngithi ayazini. Ngibhalele uKing Ginger vele azonginceda like ngiyenze official dating lena ngithola for sure my brother ngize ngathi ukukhuluma naye vele hayi sabonisana akunamehluko wenzakalayo so 9999 ufuna ukumtshela ukuthi awusamfuni hayi sengigrand iphi mhlambe incident le mhlambe ongathi ike yenzeka le yakwatisa to the core wazwabona ukuthi ish ngathi lo muntu engidila naye ngathi akakwazi ukusicontrol. 2 weeks back yabona. Sure. Umama sibemile ukuthi afike kimi ngeweekend ngithola. Siringile sharp vela uzofika awu. Situkutuku awu sengiyafona weekend. Sephendula sister like ifoni yabona. Ngiyabona enhle nasefoni ngathi ngiyadlalwa lana lo muntu lo akekho. Or mhlawumbe unomuntu omunye like mara umdlaleli 5 yabona. Bengibona man usanokufika nje hayi. Faka ikhafi nje ama-chief on unga-understand ngiyabona ukuthi lokho into ayifihlayo leyo yabo ayisangitshela isitori kawona umuntu akutshela isitori ukuthi hayi ngilume izimbungulo bengilele kabo sibani abangani bakhe yabo ngithi manje zimidlala imbungulo awuzamkhetha umudlalana izimbungulo zisitoti Grootman yazi isitoti ngempela mase izodla umuntu wakhe emqaleni ngiyabona ukuthi hayi inhle umama siyangibhayiziza yabona. So ufuna ukumtshela ukuthini nje? Ngifuna umtshela nje ukuthi yazini ngigrand ngaye. Hayi ngisharp ngaye sibone ukuthi sicazulula kanjani ngoba ngiyathemba ukuthi hayi mawukhona hayi uzongilekelela. No vele for sure that's why ungibhalele ngoba vele mina kufanele ngibe nami ngikusize ngikukhulumele and enye into bhuti wami uyangikhuthaza man ukhuthaza namanye ama-out angasabi ukutshela mfethu umuntu emesephethe ukuthi it's chai man hayi chayile man udlale ngemizwa yami too much girl man hayi jwayele ukwenza kubalungela sure so mfethu nginama options ayithula because imedi le yabo singamgaya 50 rand yabo lama options wathola from Mr Welcome Dlamini sure gaya nje ama options awu2 uthi simgaya imali 50 rand abamba itaxi yabona lama taxi adlulayo lapha entabeni sure aye Bree eJozi azofika drop e3 eBree eJozi and then avay yabo lonto la o silokhuzana mfethu sibuyele naye ngebhasi emuva hayi yena ngoba vela ngifuna nokuthi ngimhlukumeze abone ukuthi ngispiteful yabona hayi ukumrequestela bengamrequestela futhi yabona ngabe ngathi manje sengimoshele isikhathi uzomoshana imali yabo ngamrequestela mase uzophuma kuwe ukuthi hayi singamnika thina 50 rand ungamrequesteli kumele agibele taxi eBree ufuna umrequestela njengomuntu wakho ngoba imeli akatholi 50 rand once kodwa ngoba imeli buthi uyamrequestela cabangela isafety yakhe yabona afike simrequestela asingamncishi sure asingamncishi my brother uyena osho asingamncishi mfethu akujwayelekile yazi labantu laba bezonilahla nina la because I deal with different relationships banonya basuke bekwatile but I feel like you are calm and I'm happy about that and for you nje mfethu ngicabanga ukuthi le 50 rand soyinika yena bhuti akwazi ukuthola noma i Red Bull endleleni or iMofire awumnike welcome azothenga iMofire nike ngoba bese uyinika yena ukuthi kube uye so othola 2 ama-Mofire la to phakamisa spirit yabona
Welcome. Oh. Cela umkhiphe lo ebhasini. Ubhuti azomtshela indaba zakhe. Mfowethu, So, matatazeli. Lento yenza i-right. Lento yenza nje i-right mfethu. Alahlwa nje umuntu nje mfethu. Ayisekho lento ukuthi umuntu akalahlwa. Wawudala lapho singakazi ukuthi kwenzakalani. hayi namhlanje uthi labo mama laba hayi. Usho ukuthi emlahla. Ngiyakusho nje umqondo. Hayi ngamlahla. Baby. Hawu yini sister. Imani ngimhlukanisile nima ngimkhipha ebhasini benisaxoxa kamnandi. Uyathuka mase ekubizela la. Siswami mina igama nguKing. Ubani igama? Koketho. Ugogeso. Ngihleli nobhuti lana and he's been telling us about a relationship yenu the way niphathene kahle kakhona na the way omthanda nice ngakhona wena ungathi into oyithanda ngayo. Ngithanda yonke into, my darling, my sweetheart, by everything. Sure. Oh, sharp baby. Yeah, ushap. So uthanda yonke into. So ungathi ifuture uyibona injani between the two of you? Ngiyaflowa. Imnandi. Ngiyatsamaya. Iyashibika, Lagowa. yeah. Hey. Yeah. Lekawufela le. Yeah. Yonke into oyenzayo ungasho ukuthi usuku uyenzela umuntu wakho. Jwalo. So isikhathi mhlambe in a month umbona kanjani? Yo. Almost every day, baby. Mutwaka. Okay. Akidulilena mara yo. Yeah. Mhlambe umtshitshimbo wenza kangaka. Okay. My brother kunezinto naye afuna ukuxoxela zona obungazazi. Wethu umtshele konke ngoba ngathi akafuna ukukhuluma. Sure, KK. Brian. All right. Obvious, baby. Thabisa. Cheka ubona ulimona nempethu. Ayi kuzamile uringa lwena man wethu kuzamile uringa lwena nkaka awuna niso ibonanga. Wrong dilabona. Makakathaba. Yeah. Akathaba. Yanu kibitsitse King Ginger yi like I don't thusa ka gangeni wabona. Can sharp KK ko bitsitse impethu ke to chaelo gai. La se ke le grand impethu ka relationship ya ka le. Hey. Nyasha. Namanje brother kusasekhona. Yabona njaya. Nyasha. Uluma mosquito imbungulu zakuphi kuphi ingazazi. Last I checked umuntu hayi uhlala ejaridini uyabona. Uzalaza. Makacha kuvela kakhulu. Nyasha. Uyabona maqala yenza song ngisabenyana uyabona. No sister mtshele awuthi ungasaba yakho into ezokwenzeka la. Camera lana mfethu ubufakazi abantu bazoboshwa. Hayi Koketho mfethu hayi all these years mfethu hayi nitsekithabile wanthola. Yeah. Hayi unchenchezi kiringile lwena. Unchenchezi njalo kuyabona. Hayi sister. Hayi kitla upalama. Uri wenzala. Nabu. Hayi hlala phansi sister. Hayi abuhle. Nalwana ribuyila nkere. Yeah, ribuyile. Ribuyila nkere. So wena o batla kgawana lena jwang? Kabo ka mabaka gago sister. Ke roma ke Sister mbongo. na le love bite no yana mara o wena o tla mo palama jwang? A di tsibi di love bite ke mo gwena. 2 weeks back ke a phone. Au so araba phone o ra o yena o tlamele o tlile konni. O etsa Mo bana ke na le wena nkere. Yeah, ke hani tena kaofela yabo. Yano ke a bona ga inte le di phone calls nyana tse zo di thola ntse di nka private like ai. Aw. Eno ka tlotisa fa. Because abu ali wena kontlung. O tla mothusa kang? No abu ali wena kontlung ke wena o na le ditori sorry batla bofakazi. Bofakazi bo tla thusa kang? Go rafa go batla. Wena o batle nna. Ke grand. Ke nna lwana le tse ro hloganisa keng? Mara ya no santsane go monate akere. Umnati le no nana ke ya no ntshetse lo ke tsa tsona. Man so se no ke tsa tsona. Mara di bana ka go direla tsona.
Ofingo. Oh Mbungulu. Straight kuyabona King. nje kunale bhari unalibhari empayizisa ngoba Awufale upayisa. King. Sisidi Tsako kae. zakai Cause wa di tlhapa dikubo dimane. how Ya, uskunu. Mana kile le wena maobane Musa. ake hane re le kaofela Mara I tuna la ireng. Ba, Ore jaanong- King no batla go Wow, go khona. Go khona. o itshunne Braga. O mo tshunne Braga please ka tšhintša ditori no yana. Ai. O rite motho o fitlhile le di love bites tsa gagwe. wa tsa le motho a re le mo le ko private room ya rona la ke re ke tla mona yaanong ke a makala ke tle bona ntho so Angeke. Angeke in. Nana behlukane na lwena. Handle. Sister uyatshola ma. Ya never. Mara uyatshola. Ya ngitshola wena wena. wanjolli Wenzani? Never ini. Kamme. wanjolli Never. Awu ma ka gefa ndaga. Awu mang. Wena. Wena shem wena no ka upalama. Ka upalama. Ay. Sister why ufuna ukumgibela? Ngoba ngiyamgibela, upalama. Akasafuna ukwenza nawe. yizo zona lezi Ngiyapalama. yabona Hey phela leyo. Rape. Ngeke umpalame ngafuni. Never. Ay. Sister akasakuthandi ke my brother. Utsho mang? Kanti indaba akaokopa kiki akasakuthanda skis ne. Hey, Brian. ka khotso Khotso. Wena plans wa birthday. No. Ke tla be ke na le wena nje. Kankane ka force by fire by force, ka everything. O tla bulela protection order. Never. yaanong umpusha mo wa bona Ya ri ya teng no yana. Ko police station. Wena mo khap. Re tsamaya ka bus. Wena happy. Wena. A ke rula tile nna o mpoditse gore ke Utsusa kae? Utsusa kae? wa police sa tlhaloganye Utsusa kae? no wa sa tlhaloganye re ke grand Utsusa kae? a ke grand Never. never jwang sister Ka tsama lwena mo. o tsamaya le ena jwang sheba sister tla palama taxi kwa o zo requestela no zo requestela ai I'll treat you like a lady wa bona Yeah. I'll treat you like a lady as a lady Mara wena wa se motreat hantle. Ke motreat hantle, ku treat Dila hantle. bite tse ke tsa eng why wena ka dikhafu go tshela Nawe. angali bonami mara into zenzayo mfethu ngikhathele Hayi usungithetha Ngikhathele, hayi wena nto batla go khathele jwetswa eng disalate Unospita wena. Unospita serious. Awaspita. What's like Uta what request at least wa bona camera chomi. umtswadi Unyaka, bona my best friend, my everything. maoledi a deserve riding you wa bona Nanu say all good things they come to an end batswadi ba rona ba jwang ba khona buisana, you know this thing. But this mara ke puo ya bona nna le wena hayi nna ka thaba a ka thaba wa ke shopa nna why wena police station nna ke o jwetsa sister protection order nna wena wa bona go rata a ke sa o rata mara ko rata o rang ka tloela wa bona everything mara wena you did not honor them eno batlo jetsa fela mo fela ai right lebala now lebala a re buisana re bue nna le wena le bua eng le bue gore a re kgaogana ke le tsa break a ke batlo go deceive wa bona le tsa break ya 30 years a ke batlo go deceive or mo fe na se ke le ga a seng right mo fe I break ya 50 years for all time sake sister mara ke wena o itirileng wa and wa ntina cause we itirile a o fetsa go itira sono mo ke tira kae ngwena wa ntina because uhlala i-victim futhi yabona yeah like ngizombonisa ezinye izinto hayi uyazichange uyabazi abogeli banjani uyazichange kube sani kube nami ngibone ngathi hayi yazi ngiyamsukela hawu mutswaka mutswaka hayi awuthami ku request ampage elike mutswaka straight yabo uyakurequestela manje umotakuzoyini yena hamba uyakai ko yini malwena kitotla ko ya uzofikela kubo but la uzohamba nge-Uber hey uyayenu akere le diphatho tsa ke tla di romela ka Uber vele ke la bona tatela tsona hayi o skata la koni tlogela go lwana akilwane le ke be sharp le go fe ha ka ugcina ya bofela muntu prazo amuphe mfethu uthe lo muntu uyamazi hayi uzongilutha lo muntu lona bana wena wayitsepa wena it's over ne hayi
Maka o. Sharp. Hayi. Hayi brazo ungabisambuza. Lo it's over. Sister thatha ijazi lakho. Upe request brazo request. Hayi sengimrequestele yadla right ne. Ushapa kere. Silokho bana kontrung. Awuna ushapu nix, wona ufakaza buka too much. Awuna ushapu nix. Stabajwazi. Hayi, ko tla modulang. Ushapa. Uberekise onions. Bari yathusa. Ubona ntotho di bontsha Bari mbatho. madi ya tsamaya. Onion Ntotho di bontsha mbatho. Uma kancane tu. Okay. Umbe kancane. Tlo itatela Ke ntshaka. ntotho di bontsha. Sefing, Ke tla di romela ka u. Sefing Tla di romela ka u waskash. Sefing dintho. Ubona Ngibona ukwalang mo. Wabona ntaka kick ginger wabona mfethu awambhayizisa KK. Onions cucumber. Uyibemo. Urabeka yona. Bari madi ya tsamaya. Eyo yaspita wena. Amara na we too much man. Hayi, Limfana o karana Thomas sex man. Asapata lo pa. Karana Thomas sex karana. Awu. Ana Thotsa bana. Thoma utlwa ntho. Bareng batho ba o tsama strateng o le so. wena. Ke nna. Wena, Esikaleng. Seni ka dikhafu Scanning. kontlong. O re bontshitse le dinepe. Ahlanya wena ntsamaya. Ha ke re ke amsuna motsokana ko nkare a ke tsebe ke ankga o etsalang. Welcome. Phelezele lo mntana yogibela lapha. Uba yakhe izofikela lapha. Asikisi ne? Ah ki ka. Iyadlula le. Ngiyona. Hamba naye welcome ayoyilinda. Sharp baby. Ningafa ingane emotweni wrong. Hamba. Hawu. Akasakufuni umfana. Lokho pana kuxoxa kontunga. Awuyida. Riubulela case. Utabasi. Wena brother msaba lo. Wena utabathi asiwathamele. Manje wasingavuli protection order today. Hayi ngiyacabanga vele iyafuneka futhi. Mama uyakhuluma kuphela. Hlahla la ku. Ayike into ayikhulumayo uwo khuluma. Woza. Sisanje butoru buwa nje awu. Abuyi nje. Ke wena kuwanje tsamaya. Hamba naye welcome. Hamba naye. Yokuqala amafitha mkhulu. Umpala yazi wayathanda sexy kanje. Uyacheti man lo mntana uyambona. Ufuna ukugibela. Eish. Why marenza kanje? Hey Lena man. Yeah, welcome umyise khona ngo. How? Sorry nje yami. So. Yo. Uyamsaba ngikubonile mawuqeda ukumaka. Usuyathamba futhi uyambuza uthi right yini. Akudebela lo muntu. Hey. Yo. Awungoli. Ayayithanda ishizolo. How? I love bite engaka. Ndoda. Cha ngathi imbungulu ngempela. Ndoda. Hayi lo mfana shuthe ebengabelieve. Ngathi ngiyibonile ithombe zakho my sister. Akuyena yini? Hayi akuyena lo bamlumile. Hayi. Awudli wena ngempela yena. Ama vampire. Mfethu. Ayikho inkinga. Sodlule police station. Ngicabanga ukuthi ngoba singali sovele sidlule police station la eBrixton sikuvulele khona i protection order and then khona kanje. Sure. Welcome. Faka umzali ebhasini simgodukise mfethu. U-free manje. Ngiyabonga bhuti wami. Thank you baba wami. Thatha. Danko. Hola. Kube mzansi, kubi. Kubi abantu badliwa yimbungulu njengoba kubanda. Sidila nabo la. Bafowethu uxolelana izintombi zenu. Yimbungulu. Zibadlala. Mawubona nje intombazana ibovu la. Okwazi ukuthi idliwe yini? Imbungulu. Bilele Samuel. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bampoluyu, Stars. Welcome to Andrew South Food. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. I'm going to do my sister, man. Hey! What made you go to Why